Mame Mau Akwaba and Faumbra Ghana in Sem TVGH so what frame Adjoa searching. That we all the Akaway me say Kembra. Omo de be kwa dental court akwaji 2 weeks. Akaba na wodam. What I say now ye pani ni e de o man show nsem na obu ni say ya. Obo say na ebu man. Say na Kufuado ne Kufo no bu man akamodin akagana fa no. Afre na ope we say odin be. Afre na odin ba ka mama ke we tantan. Mama ke ben. Ada abefra konyan so no kra ade anti na odin na. Mama ke ben. Look, you see, we money ni pa o man pani mahama. Wa tena se. Na hwe nsem wa ka efa Kufuado ne ba omia ho. Hwe se wo me mampani mitimi ka kire chebifo nyina se omo ye achim sakawa mafia. Wa tena se. Na bisa ho se enti me John Mahama me ka kire chebifo nyina se omo ye achim sakawa mafia fo. Me ko gina asantema mu me ka kire mo se asantefo de mu ye buniafo ye di gold kura ye kwan ma mu a enyem fe. Hwe nsem a asame mfi ekaye. Hwe nsem a Mustafa Gbande no mo kaye enyina sanka Kufuado se obedi akiri achichi ni patuma and the same person agodon all train David Sando no maboso no the same person no and na odisu the state apparatus e the book Kevin Taylor ho ban yo na ni pa sa police foi signal bureau foi NIB foi omo and ye di omo book Kevin Taylor ho ban e the Kevin Taylor e call vice president residence ho no kokko tran no the vice president and Edi Kasubum ye wie no the same judge for an we di o matter no and they do call before the judges and a judge for no den e clear no and na ene wa fa ne ho adi but the same institutions no e twa ne ho a MPP ni kasa no masoma no they should know say Senator Jamie Fikan no their stay in office e coterminous with that of the NDC and some of them go on ye be tro mudin e wo eyi dade so. Oh, la ko se we dia wo ho. E ba ko hwe book room. Template ni da ho. Case one need ni afre mo say mo discretion we are putting into yes me president Mahama based on the petition thank you for but me file ayi akọ Supreme Court I say because of ayi akọ ne discretion ti ye nyini free ho president Mahama we obi a na ni wu asema ko tumfo krebo dwa no ye mpanimfo kwa nko nko bi na no tumfo ya was of friend to me ko so etimi anko because said Kevin Taylor etimi se we do tumfo atem na president Mahama want me antia no a no tumfo ya bibi na kwase a na bukura wani mu asem ona na anopero uti so bi kase na Kufuado time no obi ko ka se wa tenesire mu da ne semfo de makomedin no asem e desi ye yes ayo no abokwetu good MP4 former MP4 dan ena oka se wa tenesire mu da ne semfo akomedin na on ye no ye deputy minister no na Kufuado yi na deputy minister yes oyinadi ba Greater Accra regional minister etimi kan sem safe as remufo mampani Mahama wa obo wa heden abase boni Jubilee house ho obo wa heden ti eja ni abanu no busuanti ni abanu no no twa ba pansema dumiensa the next issue no asante achem afa na fa statement na to so na yankenkan informative na enye nti chema untumi so issue statement anopay enso so efa ne campaign no eho enti no chema untumi be adore ne campaign for the campaign team no for the NPP national chairmanship enti no ho asem no nti ye be kenkan sa akrata ne nyina edi ne nyina wo so powerful names nti ne nyina ye be kenkan ne nyina kama edi amanti fa ba akone to so na yenika parliament ne to so abante ne efe Kofi Asare no se bia wonim no but they would wonim no Kofi Asare o se say edu watch o se say we say no serious government employs all teachers who graduate from the education college thinking that the government must employ you after graduating as a teacher. It's a colonial mindset. Kofi Asare na wo yare. Be dey dam. Kofi Asare. Da wa fa bedu of. Jimmy. No anya Jimmy. We ya hye na afunu ma. Jimmy. Say na so afunu ma wa mfa nyansa nto ho. Na utumi e ka ya wa Jimmy no. So oni mi nyansa so afunu ma kura abenu kwa befka so beka. Wow. Ba we dey utumi say Kofi Asare no wa Jimmy yankasa. Sa asem ya wa. Me fan to be Jimmy yankasa. Okay. Fa chema untumi statement no to so no yankenkan. Akwa ba ko na yeso akoro ye romance scam ya che no de no ho asem wo to de fa untumi chema untumi team no ne statement o de ababo nti no to so na first lady and second lady who na senye no am jo TikTok ko say what Muntio 2023
ana kwasi practice I said yeah okwotena okroko saa time no na omudi setena no mse na da ko for the twa sika edi tua ne yereka eni samere ba umia no kan na di to mudi atem from 202 no saa de bewrem asemu akwaku ba akon beka kire ne se mutie ne yiu se ye di we e di first lady atem a police tie na mutie 2026 mutie na saa man we on se nipa nya botra on first lady and second lady who na say no kra ya ko chi ni ko tum say what ko social media na ko Tr0uble na se tia samra we na police achiwa o se say aban ni mpeke no ni nkabi amembo na free him fa me tia say if you see no ni abampaso Malik kwaku baku now if you ni no si abampaso if you Tr0uble no abampaso kwasi brad genius man if you Tr0uble no apampo si ni uni apampaso mo sampanifo we no bi say ni ana ma mo man Ghana entumpo enkoso mo san kwasiafo we no na maye mo ho se mo de mo fi se enyanyin ene manyansa wo ana madwon enya dwon fita ana manyansa mo nyinyi kwanso mo jimi mo de jimi ni finkola brem ana mo de anyinti enkoda 2023 wo sisi obi ka asem tia first lady ana wo dinatam na enye no kra na fa so ayi first obi ni so a ye che no we ade ese ye che 2026 ye wo se so obi control ade mpo na se enya tiamra ni ye che no a ye den ti ye ka se afa de democracy tema na 2023 na ye ma me Rebecca ni na do go for the sande and na democracy ni ye good ne no kwa so oche obia but do join the man ma ha so ne de eno de obi control ade a even sofo mpo ka say hu mu asem ma ne hu a ka vice president asem ya ko chi ne tum sofo jima internet was abetra wa mu aye utimimim aye wa no say ofiamo ano abetra wa say we say democracy ni abani mekwa na yo me say ya na mu say re me yesa matrase manyinyi ache mu say kwasiafo say no ka wo say because I no say aso no do say onye NDC but everything about you is NDC me dem yes EPP ene ye enkruma refresh aboa mu aboa krasini tieni ngwaso okato aso ta kwasi pratro say na we ya dia ye guys abani mpe democracy oyo muntie nbio no menken kwasi muntie mo tie fa wo jimi ka de o kan muntie tia samra we na police achiwa o se say aban ni mpeke no ni nkabi amembo na free him fa na do chin de na wo ka obi di na temu a o trete ni na wo na etwa ne mpoa enu mpo wanji no abamu anu san ko hade e san fake ye se ya bechi no e obra na enye nkwe e na wo ka no sa bongo ades bi kwa sempani boy no ono afeki no ene se sa bongo ades no kunu se we reporter by NDC bongo ades se ono ye communicator ye reporter na do antinu but dana boy ni ka say why police for e be ye news no ana kwase ko tra OKFM ko tra okike nkwasa semne muasem 2026 die o say muntie no min tiase tiase Malik kwaku baku ene enu baku so Haruna ata so be kaya Mekai August 98 ade ne achi won kodi o masem ade won kotu afiase the same situation so mako Tr0uble for first lady ho a enya no kure na samre no ayechi won no ade ne kan e fa ho mi meka ni mi meka fa ho tieni you na meka fa ho we don't 23 it's na video that's the issue no we should not allow criminalization of speech. And that there are other remedies for dealing with such cases.
Obi kasamna first lady and second lady who na senye no kra. Ya kwachi ni kotum. Dabi yenchi no. Nye koso no. Ye yinara ese ejitu mu se oman bia edi emra ne buman. Wutiti emra su. Buman na eni se emra ni hantu mu buman. Edi buman. Ye yinara dia tu mu se emra bi wo ho your friend libel, your sedition, your contempt, Yeah. Baby, some rani ya mra, ye na jatu musi enfanyadma, ensisano, Okay. Emrani na oho. Yensisano, no krekwa gubaku udwan. Na mra we na oho. Ensisa e bia mai. Atakufu ado time ne de. Na wo se emra no yentontwene na wo kwasiampa ni se no de wo beka no aban ne mfanya dwuma but do john dramani ma ama so de emra wo ho enti emra no anya dwuma se de be ya be ma oman no ebetimi afa ne ntuma pafura. That's good. Na mo san ko fu yo mo sunu ma wi na ebo mo enna ye ka sei nipa bie mu san ko fu we bi mu da ye mu ye de mu ya hanam ma ye to ye mfa mu nya hwe ye de mu titia fom na ntem se do mat because of sikane enkwasea politics nti ama matom ani mu nyam o jimi nti munyi mu credibility na no maton e de amasika enti unim no kra no na na do breso no na on ma usika ni akufo ado on panasemwa from me so ma me yam ana MPP party na be ye bosum bi di amount enti no e ka anko na ka MPP party na gu wadwin na no enti se enko saa no enti no na wo se ofa kwan bi aso na na do bongo ade so anche no abamu wa na fake ye ba wo tena ase ye hu so obi akasema tia first lady ama police akoche no they were threatening to kill. But I say we go try asem kan first lady hu ma hu bi da ebia mo wa say mo hu si achi obi no obetumi de ma atra ba na hu say nipa so masi me de mo de ma hu bi da wa hu bi no obetumi de abane ahwe but pasempani abetena se me be ka kire say na de emra wo ho agaku emra na e ho no e wo say e ma ya adwuma se de be ya o man me dure nwa me ndi asi se de be ya o man mra ni be ma ya adwuma na obia sa na o man ni de ichi no fa ichi no wo se no ni fie o asiafo we na te ho na nyansafo asiafo we na te ho na etitiri ni ntimo o betimi abu o man no mu wu na nkwasiafo we te ho na mo ken kwasasam me say this time no se mo se maye madwen se nyaatwom en nyame adom ka we enye social media da roma ana kwa first GBC 1 GBC 2 GAR radio gold nko a ana na ene ana se bia satan kwa peace by na social media ma ye ayi en kasam ye nya evidence internet no aka we ya we che no be ka we unya record ni biem unya video biem one say ene ye no kotena pamisi fa kan ho within 24 hours no ne ono asem wasa ka fa amana da no na pop up ye wi a ne abosa ya kirew ye metena me do attempt just na emfaso bi ni so wo ye pani ne mo me bu wonu mu asem na wo kan no nra ende wo kan ni wi a na onu mu asem wa sa abua me ne matimi de kan kwasea mu asem de akyerɛw na wo hu ugimi a wote ene ugimi a wotimi ye enu na mena eni ho ene de mra wo ho abuo mu aboa akwasea fisuko enko kwasea fo ba go kwasea to so nyensa mra we kwasea we ameje fi mu di na no so odi KPM di abaso mbebo na omo krampo na sese omo administer slow poison to Unibank egu ni mo